باوریا کو کرداب امریکا هی وکی ولد معلم بحث کری وزیر دروکو مترسیدارد و کردشیار بن هر وصل لیک نزی کرنا آلیان سیاسیین کردی کو امریکا آلی کار بو امید بحث کن برای نصرالدین ابراهیم سرکردت پارتین یکتیان اجتماعی کردی دا پای راست و خوش مشروط گل مدا برای نصرالدین ولید المعلم بیجا بلا کردان باوری امریکا نبا دی روزا که دست برداری وانا بن و تشیار بن بر سواج بو وزیر دروی سوریه چهار سر و هلوستی دەستپێک سلااو و ڕێز بۆوە و هەموو کارمەندین کوردستان 24 بێگۆمان ینی ئەv تەسریحات داوی یاک و وەزیرێ کاروێ دەرڤە مای سووریدایە ینی کورد ji destpêka krîzê û ji wexta tevgera siyasî Kurd ava bûye em tevgerekî Sûrî re girêdayîne bi ecendatê wetanî ê Sûriya em di krîza Sûrî de jî di 2011 heta weke îro jî em neketine ecendatê ti dewletên herêmî yan navdewletî bêguman em hemû aliya re din û distênin û em ev tişta ku nû ew dibêje yanî alem tevda yani hêzên siyasiyê Sûrî hikûmeta Sûrî tevda didin û distênin bi her kesî re em jî ji vî tiştî em rojekê ji roja em weka tevgera siyasiya Kurd bi awakî giştî em nebûne yani beşek ji ecendê dewletekê girêdayî bi krîza welatê me ve ji bo vê yekê jî ev tişta ku برێز ولید معلم dibêje yanî lê divegerê tim û tim êma destê me dirêj ji bo diyalogê bi her alî re ji bo çareserkirina krîza Sûrî li gor biryara navdewletî 2254 yani hin bêj newarîd معلم em Kurd hişyarîn em zanîn ka çi rêyekê kartînî ji bo çareserkirina pirzgirêka û lêk nizîkirina teva aliyan ji bo avakirina Sûriyê bi taybetî jî parastina mafên Kurdan yani tiştekî diyar û her kes jî zane ku Wilayet Amerîka dewleteke bandora û dinyayê cîhanê tev da û krîza Sûrî jî li kêlek Rûsya û Hind dewletê dî ji bo vê yekê danûstandinê me bi hemû alî re hene û kîja alî jî xwestiya Yekrêzî yan tiştekî baş di nav tevgera me siyasî de bidê pêş em weke gotî em bi çavekî erênî lê dimêzênin di vî barî de Rûsa jî pêşniyarekî we hebû em ew pêşniyara wa ji bo levhatina Kurdî xwe bixwe me qebûl kir bi nisbet Sûrî jî ti cara me negotiye em yani em tim û tim ji diyaloga niştîmanî re hazirin û em niha haziriya kongrekî berfereh dikin ev partiyê Yekîtiya Niştîmaniya Kurd haziriya kongrekî ku hemû aliyên demokrat welatparêz elmanî Sûrî de lê hazir bibin yani ev Kurd wexta dawa heqê xwe dike wexta ku dibe ez hema yani dagîrkerên Kurdistanê li her çaparça jî etîbar dikin ev tohmeya ji mafê me ye ji heqê me ye em ser axa xwe ne em kar û xebata xwe bi hemû aliya re bikin ji bo ku em karibin mafê xwe bes berêz Nasreddîn ew kongera tu jê beheskî hîn kar li serkin demeke nizîk da pêk bînin eger ji wanî diyar bikirî yani mewedê wî kongerê keng ye û yani danûstandina wedger rejîm heye ji bo girêdana vî kongerê yan tiştekê cuda ye we ve hîndê wan jî daxwazî wî kongereyê bikin weke rejîm weke destsaladariya Sûriyê na ew kongera niştîmanî em berî vê hêla eva korona eva got dinyayê veda weke hûn zanin em di mesedê de di Meclis Sûriya Demokratî de me gelek danûstandin çêkirin sêl Sûrî û çar ji derve netîca wê em komîtek amadekar hatiye avakirin ji 17 kesa ew 17 kes niha tişewilin di girêdana kongrekî ku hemû hêzên demokrat
ولات باريز علماني تيدا پشکدار ببن و امد اف حاضر کرن جدروی تکلیین برژیم یان پارتیه پی وگریدای. باش از بحثا قناغا دوام یا لک نزی کرنا و آلین انا کسب تایبت یعنی بگشتی جو آلین کردی نوا روجاوای کردستان بکن قناغا دوام دکنگی دست بکه یکم جوین اگر تو ما بحث کی یعنی موعدك جوانك هاتيا داني دي كان جدي سابرونن او رونشتن ديب دست پیشخری امریکا به امریکا دی بشتوا کنگی پرونن یانجی امریکا بتنی آلی کارش بیلک نزی کرنا نا يعني او شخوا قافك قلكي بيروز وهيجا ومظن هاتا آفيتن بلاف هفت كرنا كودناف پارتیین یکیتیان اجتماعی کرد و پارتیین انجمنان اجتماعی کردی دا کوچه بو و لهفدو کرن لسر دیتنک سیاسی جبو پیش روژا سوری و به هفدو را بریار دان کو ریکفتنا دهوک 2014 او و اساس به جبو دانوستاندنین ای بی حتی وک ایرو تسوز نهاتنا تحدید کردن جبو ویر و نشتنه لیدی سجی اور و نشتن و بسرپرشتیا امریکا و قیاده قصدی بی يعني امريكا دي جواني بدانيان جيت نيف برخون دا هين دي بريك كيفن يعني بي امريكا اگدار بكن نانا قناغاتي جي لغور رونشنامه ايطاليه ياكو او بلاوكا مدر خصيج رأيا قشتيرا ما ديسا يعني هذا نافنيشكرن وديسا امريكي وحاضر بن وبريز مظلوم عبد حاضر به و بفي اواي وبردوام كي يعني وامريكي دانوستاندنا دبن خناغا بيدجي وكواش مرا ديار كرو تاكيد كرد جوينات حاليه ده هن بارتين كردي هن آليين سياسيين كردي الدروي وين ليك نزي كرنينا قناغا دوامين دا چه ناوين دن چه بارتين دن يعني هاتينا بشنيار كرن او جي بينات ناوا ليك نزي كرني دا بر فرهتر ببا دوفرا حتى آليين عربي جي بينات ناف ليك نزي كرني دا يعني طيبات ين اوبوزيوني از بحث خو بالنسبه بارتيين كردي حتى انها تناوينو نهاتني بيشيار كرن ليكريزيا مالا كردي ويكريزيا مالا سوري بتفاي بي يعني حمو بيكاتين دفري عرب سرياني اشوري ارمن چه کسی پیکاته دوری هنا و به هفدورا امی کارکی بکن جبو چارەسەریە سیاسی یا کریزا سووری لەگۆڕ قەرارا دەولی 252 یەکڕێزیامە و یەکڕێزیە مالا سووری تەڤایی چێکێ یانی وێ ئەڤ لە هاتنا و ئیرۆ دناو هەردوو ئالیە کوردی دەچێت بێ و ئەم ئارمانجا ئاواکردنا لێڤەگەرە کوردی بۆ هەموو ئالیە سیاسی کوردی تێدەبن یک آرمانجی ویجی کو دانوستاندنا برفره و آلیه سیاسی سوری رد که و برجی تکلیه ما هنه وکا پارتین یکیتیان اجتماعی کرد و حواله میدیجی انا کسی دجی دتیلاف غیری و دجی تکلیه ما برفره با پوزیسیونی رهنا بولاد پاریزی سوری رهنا دموکراتی سوری رهنا یه بندیدنا مواد هنا ام پورا د چارچوبه خباتا سیاسیش بو سوریا پیش رشد خبتن لی او یکڕێزیە ما و بهلی همو آلیه سیاسی بین جمهور باشه مادام همو آلیه سیاسی سوریه جبوی پیکاتین پیک اینانا سوریا پیش روزه مبسته و اوه یعنی صبحی عرب سوریان هر پیکاته کدم کوت ناف دا بس بریا هنگه یعنی کرد دل سر هند خالا ریکفن بونو منپره و برنا نافچین کردی روجاوای کردستانت ناوا سوریه دا تشت نوصحبن يعني سوز بداين دست برداري وان خالين ملت كرد نبن دوفرا آلين دم كفرناف ليك نزيكر ندا بگومان يعني دسپیک یکریزی ام یکریزیا مالا کردی یک گوتاراوی اشخوا ملسر بریار دا او و به سببك يعني كو آلية دي ترجي اكو د ريفابريه دا د ریوابریا وی دورا کنها ام روجاوای کردستان باکور و روحلات سوریا
ام همو پیکاته راجی ام وکگوتی و منطقه ام هفرا عرب سریان آشوری کرد و اکید وید بن سها و آریکاریا لیوگرا کردی سیاسی و خچاخی لیوگرا کردی سیاسی او حمودشتی بريفا ببي تمام برئيس نصر الدين ابراهيم سركردات بارتي نكتن يعني اجتماعية كردي ده غريداي بكرداوا و بريفا بي تمام في فيو که هر تشتی برجاندیا کردا دا با پیک ورد سوریا پاشراج دا برئیس نصر الدین ابراهیم پاوی که راستا خوش قامشول گلمه دابون زور سپاس بوا سپاس هر بجی